به پایان رسیدن Матч Россия-Армения. کشورمون با На ковре в синем трико Евгений Жербаев. کم کم علاقمندان به کشتی هم سالن مسابقات رو ترک کردن تا فردا بتونن در سالن حضور پیدا کنن و فینال Пока команда России ведет. Свои схватки выиграли Гамзатов, Мехтиханов, Мамедов. 3-0. Это четвертая встреча. Первую встречу наша команда выиграла у индусов со счетом 9-1. ژربایف در برابر حریف ارمنستانی خودش چه خواهد کرد؟ یه لحظه امیر حریف ارمنی به پای ژربایف میرسه اما هنوز موفق نمیشه. یه لحظه تو رفت و برگشت این مشکل روس هستش که میره حریف خودش در کنار دوشک 3-0. در خاک میشونه. و روی دوشک بی هم کشتیان گرجستان و ارمنستان برابر هم قرار گرفتن و کشتیگیر قزاقستانی موفق میشه حریف خودش رو با امتیاز کامل 11-1 شکست بده و این اولین پیروزی قزاق‌ها برابر گرجستان بود. حالا باید ببینیم در ادامه قزاق‌ها میتونن به دیدار رده‌بندی راه پیدا کنن. По прогнозам многих болельщиков, на этих соревнованиях в финал должны встретиться команды Ирана и России. Вот там будет хорошая борьба. Первый период закончился со счетом 3-0. Схватку ведет Евгений Жербаев. От иранской команды в этом весовой категории выступает дагестанец Магомед Расул Газимагомедов. Наверное, в финале встретятся Жербаев и Газимагомедов. Вот хороший захват. Надо положить. Надо положить. Туше. Евгений Жербаев вторую встречу выиграл на туше. برابر